AFC M23 ntiyahinduriwe umujyi ahubwo yahinduriwe imiterere yayo. Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Inzira y'amahoro hagati ya M23 na AFC yagiye ica mu nzira zigoranye za Afurika, aho yasangaga ibihugu bifitemo inyungu bityo ibiganiro ntibigere ku ntego. Doha yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington iba hacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Geneve ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivili ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politiki. Mu by'ukuri ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya AFC M23? Reka tubirebeho. Doha iracyari izingiro ry'ibiganiro bya politiki mu nyandiko no mu bikorwa. Doha iracyari izingiro rya politiki iganisha ku masezerano ya burundu. Muri Qatar niho hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange ku ya 15 Ugushyingo 2025 hagati y'umutwe wa AFC M23 n'igihugu cya Congo. Ikaba yaratanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango umwe bwa Afurika wishimiye kumugaragara iyi nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Qatar ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa AFC M23. Umuryango w'abibumbye Geneve wemeye mu ntangiriro za Gashyantare ko Qatar ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Congo na M23 mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politiki. Mu gihe cyose Kinshasa na AFC M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara, Qatar ikomeza kuba umuyoboro w'inzira itaziguye y'ibiganiro. Iyi Doha niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho: politike n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano, gutahuka ko bavuye mu byabo ndetse n'ahazaza ha AFC M23. Washington yo ikaba izingiro mu kibazo nyamukuru. Nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Diplomasi ya Amerika izakomeza kuzuzanya n'iya Qatar, kuko amasezerano ya Washington agomba kuzuzanya na za Doha. Kuko amasezerano ya Washington agomba kuzuzanya na ya za Doha. Gusa ibihano Washington ishyira ku Rwanda akenshi bigaragaza ko idashyize imbere guherekeza amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo ko ishyize imbere ko ashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro. Doha iraganira mu gihe Washington ihatira. Qatar ifungura umwanya w'ibiganiro, Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano. Mu kibazo kigoye nk'icyo cyo mu burasirazuba bwa Congo, ubu bushobozi bwo gukoresha igitutu akenshi Washington bubonamo uburemere buruta ubw'ubuhuza bwabwo, nubwo inzira nayo idatanga umusaruro urambye. Geneve si umusimbura wa Doha, ni ahantu ho gukemura amakimbirane. Kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara ya AFC bituma bamwe bumva ko habayeho impinduka mu mishyikirano, ariko siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politiki. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemurira amakimbirane, hibanda ku butabazi, ku rwego rwa tekinike no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Geneve izobereye mu bya diplomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwamuntu, inzego za Loni, imiryango itegamiye kuri leta, kurengera abasivile n'ibikorwa by'ubutabazi, no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba Loni, ubwo ndavuga Geneve, ikurikirana hafi ibibazo kandi igashyira intambwe yatewe i Doha mu gihe inagaragaza ko umutekano ukomeje guhindagurika. Bigaragaza ko uyu mujyi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'ubukemurampaka bwa politiki. Ni muri ubu buryo Geneve ntabwo izafata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politike. Iyo ibiganiro bya politike bihagaze cyangwa bigoranye, hafungurwa inzira tekinike kugira ngo haboneke ibisubizo by'ingenzi. Urugero
ni nko gutuma ubutabazi bugera ku babukeneye, kurinda abasivili no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi bikunze kuba iyo ibiganiro birambiranye, abunzi bagashaka ubundi buryo bwo kurengera abaturage. Ku ngingo y'uyoboye ibiganiro, bigaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politike, Washington ikaba nk'umusifuzi ushyira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha, ifasha mu rwego rwa tekinike n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nimukomeze kugira amahoro, njye ndi Fiston Philosophe Kwizera, iyi ni Ibwami Culture.